kofa de ya wodia entina se nyankopon dom ya Saturdays and Sundays bia no ya di program yi abramo se eye Apomuden Mmre ye frɛ doctors ama omoba ama ye di yare ho nkomo yare ahodo ho nkomo eye 1 hour if enne Sunday 1 to 2 program no ahyasia no ye de topic bako yare bako etowo na ye di ho nkomo ye wi a ye bisa mu adi nkomo ye ane ye guest no wa kire ye mu ama ye hu die yare kro no se de sitie na mo a obetimi di aboa ye na ye bisa no se apart from the hono so die no ye wo ho ena den so nyankopa adom ye guest ana me wo ho a menya no e wa ha na mo ma menka se program ye live awo KUMAWOOD TV sa so na wo hwa no live awo S Radio 5 FM S Radio 5 TV America phone hwa wo Apple TV Roku TV Amazon TV and a part of Europe eso ehwe ukwa Facebook kwa S Radio 5 FM ubenya YouTube so S Radio 5 FM ubenya your programs bebre enya Apomuden kwa your morning show your sports your social programs for her na enaye Sunday ayokosi ada emra so say ye dey Apomuden Mmre ebramo ena no wo ha the doctor waye kase waji aboso abodie pi owa ha wani ebedi nkomo na me a me di dwumade won tia me di Obroni Schneider na ene me wo ana me doctor wa ba me ana mato me nsafra no say womra na omema yenimdie awo Apomuden ho no eye Dr. Daniel Intikwatin awo Dank Herbal Complex. Last week nyankopon dom ya ma obeka yensa ebobo nyoma so ene ye beko ansa na ye be hya ase no ye be di nkomo kakra bia fa last week nkomo na ye di ya no ansa na ya ene me topic of discussion ana nkomo ye be di no enti me guest ana the special one Dr. Daniel Intikwatin our Dank Herbal Complex Akwaba. Doctor epacho me ma Akwaba ye nua o epacho adwuma mu so o adwuma mboko nyankopon adom ye de nyankopon ase me da ase pi because what time I wonya mame no me appreciate papa because nipa go so na so said the wotu nwasi wo say wo be hwe nipa ama nipa nya ahodi nti me to me nsafra wo say eya Apomuden nko ade on popoti over ba me da ase pi do last week ye di nkomo ebi ana ene na obi hwe me who are first time I watch a program yi ni Wadaroma last week asana member wondo me pacho se de meka na ebi ana obi ene na obi ehu me pacho dan ho di kakra ema me kakra Wadaroma yo your friend Dr. Daniel Intikwatin Dank Herbal Complex Limited I opechi number 2 me na me da no ye ne aye ndu efe ni pro care phytocare what is a dro na dia Dank phytocare products eno no yo me da sipi da ko me pacho Wadaroma wo sa yare de na mom me pacho de ne de na wo ye wo ho yare a ye bodin ankofo e hu se dank pa sexually transmitted disease this is syphilis gonorrhea chlamydia hepatitis B herpes warts scabies say yare ni nyina ye yare a be ma no wo ban hye mu na wonya say yare no de ba yaso ye wa ye tu ase pa na se ya na eji abasobode say the best arthritis treatment center in West Africa. Just a ba arthritis to say obi a wonya sasabro. Na say obubu ogu dem a oba Dank Herbal Complex the whole West Africa any number 1. I bit my boy ni permanent me sorry. Yes ahwa nyare bebre nso ya so yo me da say ye be ba ona ye di nkomo pi doc ma me bisa me da ebu ha first viewers and our listeners intina ana mo hwe nne intino pepa chow mo atitru pa na eya wo target market ana say ese omo ba ho Dank to bia ye target the woman say ye nhwe nkwala nketua nkakwala no so di mfie du mienu konko a oye nipa o yare wo so de ba Dank Herbal Complex ana heba clinic bia so bia fe the primary health care say ale ni emergency nkwa na primary health care what the buy be hwe then so to da omo the emergency cases ba me hwe
Inti wo yare bi ye primary health care yare bia no yare a ye ka primary health care bibia wo sen ka odi kan ko ene ye ho aha en sasa wo tra wo ma yare ne ye kese ansa no waba na so bibiri no mo twam yare ne ye kese ansa no ma ba wo de chini a wonya no duru ansa no waba yo nanso ye bibia yare ka ma wo so odi kan ko pa no ene ne ye aswe yo me da se ene ntina ye di program ya by butai ne say ye di nimde abema metiefo de mahwefo na afa nso ye di Apomuden abowura nipadua bia mu se de meka no wuyi nkwaje free wa Apomuden ana ma wani nkoso because wa woni ahoden a na woni Apomuden a me se wa de kura da wo nchen a ebeya den se wo befa ma Apomuden ehia wo na etimi ye ne ubetimi aye me da sipi program so aye Apomuden Mmre eba so memrenda aye 7 p.m. to 8 p.m. Kosi adam so aye 1 p.m. to 2 p.m. Butaya no say ye di Apomuden ebobowura wiase afana nyina ama yetiefo ne yahwefo nyina Dr. Daniel Intikwatin owo Dank Herbal Complex anana yeshia no last week obae ansan ye be main topic of discussion ene anan komo ye be di na no metiefo ne mahwefo e bi ene mo hwe mentino ye be di kan abo last week komo e di ye no be bo no kakran no abo no tofa amame eja butaya no say nimdie wunya nimdie a utimi ko bibi ana utimi e fight the eseba last week ye di komo fa syphilis dok wadaroma ebia na obi hwe nanko a nti last week syphilis no wadaroma bubo so kakra bi ma nyansa na ene yaba nkomo a ye bedi me da sipi yo last week ma etiefo be hu se ka syphilis a yenemu yare mo mo de ba ne de treponema pallidum syphilis no nko an nemu yare a eba entra ye ndwunso twam se do abete so obisi me dwunso a me be me mo hyehyeme me dwunso a maseseseme ana nsuo pikan firi be me ba ana oba o si nsuo firi maseba me ne be ma da metipen saa yare no so bi nya saa problem ni bia enye syphilis aha yare foforo asa syphilis ma be me mu nhye no ana ma oba so asese na ma nsuo mfiri be ma ho ana oba ho ma ana mo syphilis ne de ba eda ne ho di wakwa ho do nan so ye wo de fe no primary syphilis bibia fe no chancre na abeto oba ma ho ana be bia nwinfu no na wo kasa asa eyam aha ebeto wa odi na short time na watibi ko wodi aduro so wan fa aduro anya so ebeko aha nanso nye ni pe nyina ampu na sa chancre na bobu asa syphilis beba no so sa ne ma yeke o hunu bi nanso na yare no wo ho na chancre no ko wi a about ebia 6 weeks time no ebese ansa ne betimi asen aba na no de ba ebeba be hihye nso o ni pedu ebetima ye oto ho oba ma ho oba ase be man nsem na oba nsem onamu wachi ubebi ansa ne betime gu o to da hene e to da so emu denden e to da so abo sa hihye nsuo na apa be bi nso ne betima ye obi ana ye ho enna so obi nim na okofo obi a o se fele support the gari ana ne tawo de be pa no ho obetime anya bi aha with that no ye mo obi a be hu se sa syphilis no se ba sa etimi di fever tipaye eba etima obi nya confuse bo se wadwene mu no ontimi nwini straight aha ana odwene krampo na ensiso afo bo nse asem kra na owura fi na ayo se nya wonya stroke no etima wonu mu ban suo etima wasusi ye fe no ocular syphilis no etima wani essay fe no ocular syphilis etimi se wakoma fe no cardiovascular syphilis na mo nya bi se stroke no syphilis betuma bobo nka se mu ntokro you be a fan of neurosyphilis, bet me a cell nipadua na cell organs no. Syphilis bet me ama oba nyinsan akwa na woni yem, and a bit mama oba pon nyinsan. Aha, sanya mani nyina no syphilis na tibi cause sa problem no. Ye matifo be unsa syphilis no stage be a fan latent syphilis. And the drew on ma, who sign bia woni nipadua ma cheso wenye bi na so na yare na hye woni nipadua ma how. Na ede kakra kasa na ba tertiary syphilis. Etimi ma wonya bi a fan guma, so bo sa ade an kase kase be sisi so wanim. Ma woni mu chia etimi di form woni padua no syphilis ebetimi ama obi wo abosa ne nsa ba ko nya adwuma ana ne nan nya adwuma wan hwa be ka so nya stroke so na nya stroke syphilis betimi akọ so whole damage to your system shobadala dey say nyema syphilis esen wo system mu no irreparable yes e ba system no na esen na ade ase na ntimi nya yie biu nanso to mre bi aba heba medicine ye ese betimi aboma ebia ye yie nanso nya ni nyina enu nti wo ho a obi obetimi nso wo syphilis obi a we sexually active bi abetime nya syphilis yale ni bi so when you shoot condom mpa empim ba ho by 100% every syphilis ho
into so be sexually active bia okoko check up e so wonya syphilis ale ni bia na enye so syphilis ale ni betumi ni kakra na ase wo nipadua na de wo hawo na de abrɛw yo me das doctor abone tofa me no say metiefo ne mahwefo a mo hwa me ne ana say last week mo hwa ye no doctor broni beka sa wa summarize no wa bone tofa ama yen doctor me das pi Dr. Daniel Ntikwatin a wa dan heba complex ana ye ni na hia ena de wa pomde Mmre so program no eba so Saturday ya memrinda ne ye no so ekosi na watwe aye Mmre na kosi ada so ye 1 to 2 p.m. program no ya dia doctors eba am ye di yare hu different hon komo se de be ya metiefo ne mahwefo ebenya ahoden na omotimi aye ne se obiye program e aye live e wo KUMAWOOD TV basa hwe no home TV abrochefo aye America fo aye hwe no Apple TV Amazon TV and a part of Europe is hwe no Roku TV yes, also live our S5 FM and S5 TV. Facebook S5 FM, YouTube S5 FM. Ubetimi so akọ download S5 app no our Google Play Store and Apple Store. Now when your program any programs aka nyina ahwe. Madam Asipi Dr. Daniel Ntikwatin ana medina by Dr. Medasipi. And now catch me say ye bedi nkoma fa chlamydia no. Na wadawoma said the last week no open mu mame a na mabamu na mebisa question on behalf of my viewers and listeners. Mmre so ju a ye di nkomo na be bie phone line no na mabam wo nkomo bia di a no aba said dem kan no doctor wan sa yare ba ko pe na emom mmre nti ye ba ye fa yare ba ko ne ye di nkomo efri utikosi na ase doctor esa yare bia wo ho nti no ebia wo fra na obetime edi nkomo bia pese odi aside je ye bedi nkomo aye chlamydia no Dr. Daniel Ntikwatin misro ene wo se ye bedi nkomo afa chlamydia ho metiefo ne mahwefo aye ready pese omunya nimdie efa chlamydia ho me pa chaw se ka se chlamydia dia ne chlamydia wadawoma se ka se chlamydia eye nemu yare na emoa omode chlamydia re ne ba ne from chlamydia trachomatis bacteria chlamydia trachomatis bacteria omudi no wote chlamydia no wate trachomatis you be fe ne trachoma ni yare nti just samoa ne de bebi a omudi adwuma pa ye genitals ye gunso twa no ho no omwo omo san so ekoso trachoma eni omutimi koso problem wani ana eba nkole mu so omutimi koso be fe na chlamydia pneumonia nti niema omde ba omutimi koso chlamydia betimi aye ponko ebetimi aye ekura ebetimi aye moa bebre na ye moa bia obebia etake na nipa fam de na ye ka ho asem nipa de ida se be ye genitals yeni ana afi ye lungs ya hrawa sa niema miense na sa moa no omoye na chlamydia no ne suban ene na ade nyina te se gonorrhea ono de ono syphilis ne busuabo mane mo ne gonorrhea ewo busuabo pa nti se bemma bi ene oba bi a owo bi ekohie mu a oba ne betimi de aye no saa so na oba bi a oni bi nso ne bemma bi obi kohie a bemma ne betimi de aye no kwan a ofa so nya chlamydia ne bi ni se wotafre nipa ko ne bemma ho ananase de fe no oral sex na ubetimi nya chlamydia ne bi so ofa no wone to a ubetimi efa na anal sex ubetimi nya bi ana ofa no wona namu nso no wo bia ubetimi nya bi sana chlamydia no ositie yo me da se Dr. Daniel Ntikwatin our Dank Herbal Complex and ye ni share wa Apomuden Mmre so and ye di nkoma fa chlamydia doc what about chlamydia so ye be di maybe say various types symptoms ni nyina ne preventive measures ni na adawoma metiefo ne mahwefo nti ye wo mu chlamydia ne wo mu ahodo ana se ye wo mu ahodo ana ye stages a wadawoma na metiefo ne mahwefo enya bi yo ansa na mekoso kwa na mi se omudi kan de chlamydia trachomatis bacteria na to screen so me pese ye sa de to subio sa chlamydia trachomatis bacteria na se ya na tie ohun na ye ohun sa
na ɛda hɔ nanso bra wobɛhu sɛ chlamydia trachomatis bacteria wode ahyɛ machine mu sɛ microscope mu hwɛ no so no wobɛhu ne differently sɛ deɛ ɛda hɔ wei ne yɛ bra wode ahyɛ microscope mu a wohwɛ de boni fɛ ne gram stain wode ɛyi kakra ɛbɛfra ɛyi no na wahwɛ wohwɛ a na wobɛhu no wɔ so no ana wohwɛ deɛ ayɛ sɛ blue na saa na boa ne taboa na nkasa na ɛda hɔ blue no nti saa chlamydia trachomatis bacteria the bowel system no ma say na tie wo mogya no wo mogya mu nanso etat na ye genitals to mu ana haye your types say the wodi kabisaye no saa types ne say one either say ebeye wani ebeye o genitals ana say ebeye o lungs your chlamydia trachomatis and your chlamydia genitalia and your chlamydia pneumonia nipa die sa miensen any types of chlamydia obetumi anya yo medase nimdie ene apomden menim se yenwie no na metiefo ne mahwefo enya nimdie pi se da meka no ye program na no ya de phone line no betudwa Mmre pa no so a ye be mo waba mu no abisa doctor nkomo bi a pese odi bia doctor ye ready wansa yare ba ko pe na emo mmre ni nti na ye di topic ba ko esi wo se ye di nkomo yare a wasa no na ye yi ba ko a ye di nkomo eni ye di nkomo afa chlamydia ama ye hu chlamydia se de tie ye o ma hodo doc na de na wabobo types no ye na ye discuss de he ye discuss ni nyina yo medase doc me pacho metiefo ne mahwefo ntino bi ansa na obi benya bibi no na bibi na esi ntina amananya metiefo ne mahwefo pese ehu se die na bema nipa enya saa yare yi ye bema nipa enya bia ne se oni obi owo bi behia se woni obi owo chlamydia ne bi kodi namu chefa ubetime enya bi die betima bo obu ban se onya bi ni se ida se obe use condom ana se oni obi nkohia kra na akonya bi ana se obebo mode se obe faithful to the partner saa ne ma miensen ana bebo obi mbo enfra anya saa na so na obi akohia obenya bi eso me bia na wo de wadwen yo se o partner na ni hia no ani nipa oni ni hia na so den pa na kire se o partner no ono show you very faithful to you e bia do why faithful to o partner na so bia no onye faithful to you into ono beka kwate yare no de aba beyo ene mari yare no ehu no into bia wo ne bema ehia wo sexually active wo chance unya chlamydia ni bi ana se wo ne bema mienu ana wo ne ma mienu na ehye de a ene chances se obenya chlamydia ni bi ne very high nti wo so obi ahwe no ye se oba bia ema ne ma menya yare ni bi sanse wo ne bema ehia ana no oba ehia no yare ni bi dia o chances se obenya bi very high pa se di ba bebre ne ba ya so ye on ma yo tehu so mo chlamydia yare ni bi te kese be bebre yare ni bi o mu nim so mu obi ena ma yare na ehu no wo hwe USA ya o mo ye estimate bi se wo hwe US about nipa be ye 84 million etiminya chlamydia ana o manya chlamydia o ma treat a eko estimate o mo ye se e wo sa area ho no wo ba ye Africa ha yumada na di se nipa o munya chlamydia ni bi e wo aman a o musika se mu nkwa ni mu na very high nti we Ghana say mo chlamydia di nipa wo chlamydia pa no e tosh ncheche se e so bia check ni nipa denu so onya chlamydia ni bia na onya bi wontimi ntro keke nkasa media bi ntimi nyame nipa enya bi tosh pa se why wo do mo hye sex mu nko ade a wo so ye check up na hwa ade yo medase pi Dr. Daniel Ntikwaten ana ine na hia wo Dan Herbal Complex doc Mr. Yaba so no obu house doc won fa no number na so won fa no kwan ayi na chiri Mr. fa wachiri etudwama me ene branches bi a wo bia ansa na ya to ye in branch dey say head office and one pechi number 2 ye ni branch for bi obia ye nro na ya to apete o mine but ye office there because of quality healthcare person the many penti ya e ba kopeni ya maintaining say me a me ho ba wa ba beto me a ye twa ya for the doctors I would come on na ye pechi number 2 do ba wo so be su water the junction wo si the junction pe wo so wo ko danke ba obenya taxi na plan ye odo be ba ya so yo a wo mre kra ana ye telephone numbers so 0244 017556 ana 0266 593330 sana mesi ufremu bia ubenya ye yo medase Apomuden Mmre ana wotie na wo hwa no live our KUMAWOOD TV
Saso na ya live our S5 FM, S5 TV. I'm on an for air programming, America for no free, Apple TV, Amazon TV, and a part of Europe, so air programming live, our Roku TV. Oko Facebook S5 FM, S5 FM, YouTube S5 FM, Ubenya. Oko Google Play Store so obetimi akọ download S5 no obenya bi obetimi download oko Apple Store so obetimi download no wonya your programs ni bi ahwe program e ba so Mmre nda ya eni kwesi ada bia no Saturdays ya Mmre nda no program ne ba so Mmre 7 ekosi 8 and Sundays so e ba so 1 ekosi 2 program ne Apomuden Mmre Butaya ada programming anase butaya nti e hihye programming se ye pese biasa fa na nyina no nipa bia nya Apomuden me kan biom sa wotie me na de bia mesusu se wuyi nkwaje afiri wa hwehwe wapomuden na wapomuden ene hia se de be ya woso ubetimi etu anamo akoye ne esawoye eye Dr. Daniel Ntikwatin na mmeshia awie yi ayekosi adai ye din komofa chlamydia ho pama ye hu se de friend chlamydia be bia tuto sa hu papa mese winim nim die wo bibi ho a ya but nyanya nim die wo ho a at least utimi kun ho na wo broni sa prevention utimi simu kwan doctor metiefo wa na omo ho the various causes ni ade ba pepa chowo ma membisa se broni sa signs and symptoms obuwa unya nimdie awo bibi ho a se bibi ba uhu se we na eba metiefo ne mahwefo nti adaroma die na be mo bi ehu se yare we die eye chlamydia na doc mi so aya na chlamydia no ebia na awomu anu aka no twi kakra no asa de ewu mama metiefo ne mahwefo yo tere me kan se syphilis in the kekae no chlamydia no mo fe no babaso klamai babaso kramai nti sa chlamydia no se eye obi a de mani pako no hu se wonya bi no one wo bon se wodwonso ana ne be memo hyehye no eno ye sign ba ko se wonya bi eno de any difference eno tamaka se gonorrhea ana bon so ho ana insuo pika na efu be memo na aba ma no so bon so odwonso ana na hyehye no ana ho ana insuo gunu insuo na gunu bon se nkan wo mu no nye papa bon te se fish ana nka no ono hu se insuo no nkan nye papa kora sign ba ko so obi nya chlamydia re ni bi afo bon se na tena no be bia ring no wo no we be mabo se sankiti be sisi atena no nyina na wo pusa uma na ekọ na asia ba na wo pusa sign na keso nya gonorrhea re ni bi obi so abo se be ma no ho ankasa na nsa na tete asisi wan kete sign na keso nya gonorrhea ni bi ma no so on ma e be sisi na se na akere se wonya gonorrhea re ni bi nti one obete se odwonso a oti pain ubehun se nsa begu ase na obema ho afobon se nsuo pikan afu obema ho so na aba sa na kese wonya chlamydia re ni bi de woman se woman obon sa afi onipa ko no dwonso de ntentem te se wonya urinary tract infection no ko dwonso kakra bi yeso ni ntima bebre so kakra bi woman na dwonso no wasa dwonso kakra bi sa na kese wonya ina na odwonso so te se bema no mu ida se ye ne yapa anemu hyehye no anemu ye de bensenke bansa oba so sa wasa enya sa problem ni bi sign na kese nipa no enya chlamydia re ni bi edidi musa bo se bakona na hwe aba na ba ko aho na ye kese ye chen ba ko ono ade ne saka ot pain wo na hwe aba no sign na kese onya chlamydia re ni na yo oba ubo sa afi one ne kunu hie mu na ot pains e wona ya ase ebetima ko be fe ne pelvic inflammatory disease abo so ot pains wona ya ase pa ana wo afu asha se nya feeling onya feeling se bi onen ka be me da wo te de no won te sa de no won de won be ma ne de nyina ida so won te hwe ana se pain ana asha se nya sign na kese obi nya chlamydia re ni bi oyo ba afi instead senka obebu ne nsa bo so me mu the 28 days in a month bia no won de massa every 2 weeks bia obehu moja oba bia every 2 weeks bia ohu moja bia no empempi no be hwe na chlamydia na ekoso sa problem na dia ma oba no afi ubonso oye be man so a afi ebedu be odwonso ana gye so ochem odwonso agye so ochem
enye ni nyina na ye prostate sign na chese onya infection bi na ha na yi no ye bi a chese chlamydia no cause bi efe no urethritis wo urethral wall no pipe na eya junso femu no itimi ma problem basa pipe no na junso ni ntimi mfemu ye se na efata sign na chese obi enya chlamydia re ni bi afọ ba bi wo no ma waware okonyinsen a yeso enya ectopic wo hwe we no so a ye ka ectopic asenka nyinsen no ebeto oba na wodie mu no ebeka akoto ni tubes no fallopian tubes na aka akotom nti basa ye life threatening and da ho no on be bi akoto nti akoto nchen gisi etwa enye sasa oba no ebetimi eku no ema bebre timi nya sa problem so o manyinsen na ye ectopic then ma na ye ectopic bibi na ka no ema ne koye ectopic na empepi no chlamydia rate mi cause sa problem no ema ne koye ectopic etimi cause infertility wo mamu obo se be ma no hunsuo de beba no na oba no kosuari ntimi mesia no enya problem so so oba na awo ehwa ye diama no ntimi nwo sa chlamydia re no na cause sa problem no ama sa oba no sa yare ye ka wasem efe ne chlamydia eba ewo oba hunsuo nti oba no hunsuo na aba na etro no ehọ na chlamydia re no wo be ma hunsuo na epie ba no so chlamydia re no wo mu bi nti se oba ekowo na owo fa na nemu a ebetuma infect akwara na owo no no so nti bo se nkwara ne bi wo ma ebe wo mo no bebo wasa na wo fo nti ase na nsa bi atoto abofra no na wo fo nti ase behwe na ni kura na ese ne ni sei chlamydia re no na etimi cause sa problem no pa ndi kwa ba ko chlamydia re no etimi fa so a eba ye genitals no mu a fa so a yenya signs eno no eye o se de gonorrhea aye wo na so kwa chi kakra chensa so one show to chlamydia ntema esa se wo ogun so twa do betimi akoso sisi yare ya diama be ma sisi aye ya pa betimi ma obe ma afon bo so bu ana ne be ma na efon na ye keto chlamydia re etimi koso sa problem no enti obi nya sa problem na sign ba ko che so nya chlamydia ne bi ye tosu mi no betimi akoso trachoma ye ka trachoma wani na start with wani echi no abos wani echi no bu a wa na ni echi nam na ho no na ni ase nam na ho no bebre wo se o menya nya ho ne ade na eho no a na ekofom eho na wo mu a na ho na ekofom sign na che se wa hwa wani ne be sei e wo so o hwa ase se wo betrutu bu abos wa na ni ase na pejapejja wo na obeka so obi adanya ne obi abono no na pejapejja sign na che se neni no wenya problem ebe se na efe ne trachoma no chlamydia na se so ni bia ewo mu abos afi nipa ko na onya trachoma na neni o wa na neni ayeko wo wa be hwe na neni na ayeko wonti ase woni obi a onum bibi so me neni ayeko rescue ni so de neni na ye na neni ayeko na ye hyin wonti ase na ya kese wo mu na neni ye ne hene na oposaposa afo oposaposa sa bi dum bi ni de we a wosu hu ade no enye sa na tie bi na esesa ya anale ya kan se syphilis timi se yeni na so ya rate timi se yeni ntempa chlamydia asana syphilis be se woni na ye wache e be take time na so chlamydia de eye wa e be timi se woni within 2 years na woni ni unhu ade ye bi sana chlamydia ne tenti e de sana afi se woni na woni no afi so ye black na unhu ade ye bi afi se ne anka wo hwehwe ade ne ente sa bi woni no a e be timi aye oya e be timi ahonho no ebetimi so punsu obo so wo ha na ase nso fifiri woni ase na eba ni nyina chlamydia re timi koso sa problem no ebi ebetimi akoso bi efe na chlamydia pneumonia ye ka chlamydia pneumonia so a ende asoso lungs nim nti wo ho a bedu mebi asa ohome a ensiso chlamydia timi koso sa ohome a ensiso afo wo ha bo sa se obowa sa na ma wo chest eyo ya okoko yo ya sa afi bedu mebi no ayete se ne a wo na kwatrekwa na asiu wo na kwatrekwa na asiu na kwatrekwa asiu chlamydia no betimi akoso sa problem no so oya akwala ubo sa akwala no ho minsi sukura na ma wanya fever na obo wan ten o gino wa won ti ase chlamydia timi koso sa problem no pa wo enkwala nsu mu eno nti so obi nya chlamydia re na o se ekoye chlamydia pneumonia wa hwa wadwene masoso ye namu yare because wa na wo bo ohome a na ensiso to agree be so jama wonya infection bi wo lungs mu na eyo sa just so be check up asa do wetimi hu so ko we ni nsu a wan be ka ko eye test keke won se de hu ade property e ko so sa ntu na de bia bank e say o de se be ali city bia be check up ko hwehwe omojam wo hwehwe mojam mu a ana obehu ade property aye de be eyo
Yes, I am no yare and send it to see Citiano. A rebate my will be a wound who has a name yare and I know. Ah, Tamidia de Cacra Sam and probably brain ye fra. You much as a nipa Camidia, no more you money no. She nipa omnia Camidia any issue on my 100 shoe. A mobile 40. Yare a you money momia tracoma. Now out of 40 no, a mo 8 be any fra. Out of nipa 40 no, a mo 8 be our money fra. You want to be one my very nice young guy. Ah, what's so? Ah, Cabos and Canadian Kenny Friday and Ked and the Banosho. You go answer all of a sudden, none no, no fra, no one debut. Ah, and tis a boy home by we need proper check up. One on the bed messia pen, and I want no bessia pen, piano, or one room while you or so your check up. Just say, Camidia be a bit no more than how. Dr. Daniel Intipat, our down complex. And then another program is Apomuden. Yeah, program, Obepinia Fred, no. Amansane yena yedimu yititi yototo ma tambole bo wasi adeba obose bole oso bale koko wasi mamitiane kosokoto papo bidiane pike sa papa kumasi 1 enra krani uchene jo enso yedidai. Keep on watching KUMAWOOD TV. Yeni aye diem yenso ye dienie eye pawom krim eye cake crow. KUMAWOOD TV amansane yena yedimu KUMAWOOD TV amansane yena yedimu yititi yototo ma tambole bo wasi adeba obose bole oso bale koko wasi mamitiane kosokoto papo bidiane pike sa papa kumasi 1 enra krani uchene jo enso yedidai. Keep on watching KUMAWOOD TV. Yeni aye diem yenso ye dienie eye pawom krim eye cake crow. KUMAWOOD TV amansane yena yedimu KUMAWOOD TV amansane yena yedimu yititi yototo ma tambole bo wasi adeba obose bole oso bale koko wasi mamitiane kosokoto papo bidiane pike sa papa kumasi 1 enra krani uchene jo enso yedidai. Keep on watching. Oh, yama kwa BML ba KUMAWOOD television. Another Yokosiada, Yankopon, Ade, Unquan Adomia, Adi Achayan, Yadanasipi. About one Equisitua, Yadi Apomuden Mmre, Ebremo, a health program, Apomuden and Common Yedi. Yadi doctors, Eba Mayedim Common Efa, Yarea Ahodia. And then Dr. Daniel Intipat, our Dank Heba complex. And then you didn't come out fast. Chlamydia. Was say Babaso Kramine. Hey, Babaso Kramine. Nice, papa. And your mother was in natural say nipa. So one son who yare pa, one way out the show be. Me say last week in command, me dear fast syphilis, no mammy say. Ye be before ye enjoy so way yammy no. Ye nipper dream, yare shim be brave. Yare to me a mouth stroke a mouth nifra. Yare baku to me do echo breaking the pediane dia. Nanya Yansha Apomuden ye. Dr. Daniel Intipat waha program is your live our KUMAWOOD TV. As also our live our Apple TV, Amazon TV, Roku TV, S05 FM, S05 TV. Facebook will be share so S05 FM. YouTube S05 FM. Ubetimi so akọ Apple Google Play Store akọ download S05 and Apple Store so ubetimi download no ahwe programs ahodo a yawo ho
program yi eba so Mmre da Saturdays and Sundays. Saturdays ay 7 p.m. to 8 p.m. and Sunday 1 p.m. to 2 p.m. Program yi go tire di ba ya de say ya di Apomuden ebobo ru nipa bie bo bi asafa na nyina no meka no pii ana meka no de bia say wuyi nkwaje firi wa Apomuden ana toso wo Apomuden a dia yaw dia mese wo betimi akofa wuni ahoden ana wuni Apomuden a dia dawo nkyan yaw dia no obi befa akọ hwehwe Apomuden ma Apomuden hiawo ana me wo Daniel me wo Dr. Daniel Ntipaten Dank Herbal Complex ya betwa nkomodi a yedi so aye chlamydia babaso kraman do bistro science no yensa bubo bramu kakraman biem ansa na me sedem kan no ebo 45 a ya bebie phone line no na wabam nkomobi a person ni doctor dibia no obetimi no di sedem kan no wansa yare baako wasa yare pi na Mmre nti ya fa yare baako ni edi ho nkomo wasa yare pi free tikosi unase Dr. Daniel Ntipaten our Dank Herbal Complex. Waji abaso body p nia metime kanfo no Facebook pa because nipa wo ko nanim no ese wo so wo appreciate bi wo ye na wo obi a wasaje bi aka ho because so we bibi na obi ehu de wo ya e ba wo eyi uyem edi bebre ba. No, ada wo ma signs and symptoms ana se de obi be wo se yare we ba no. Sabu boss mama na ehu dodo yo ntube medical ka say e wa famiensa yeah wo de affect o genitals no se affect o genitals na te say gonorrhea pepe omo amohwem ti aya no ama twi no genitals na ye bema ye bema sem no ba ase aha nti bebi a affect wo no bo se ukodwonso a wo bete eya e wo bemem woti ya wo bemem achi a bo se nsuo pika so fu bemem na eba ana obema mu hyehyɛ kakra ana obema no mu yɛ ode pa ana obema no mu yɛ ya ni nyina yɛ sign na kyerɛ wonye be sɛ de gonorrhea yɛ wɔ yɛ na oba so bo sɛ na hyehyɛ no ana odwonso ana se yɛ ne de pa ana one ba mehye ma na se yɛ ne ya pa ana obo sɛ dwonso de na wanka no na ɔyɛ asɛ no ni nyina yɛ sign na kyerɛ obi nya ayi ni bi ɛno da nkyɛ bo sɛ nsa betimi egu atɛ na no be bi a ring bi wɔ no nsa betimi egu hɔ ha ɛhene anansane betime gu bema no ehene betama bema na twentwuma ye ketwa oba nso nsa betime gu nase na ehwa ayekuro aha ebasa na de wo hawa ba e ma bebre ho no ma oboso okọwa esu nya etopic ha nyinse no se ka akora ne beka koto na wodie no mu no na akoto ni tubes no mu aha nte basa gise kotwa ebasa oba no di ho agro betime ekum e ma bebre mu nya sa etopic e fa ye chlamydia na koso sa problem no etimi si awo ho kwan so e wo maamu etima bebe bi obo se ne hwa na honhono ana bo se ne hwa no na aye baako aye kese che baako ne saka na ye ne ya san na che se onya sa chlamydia are no nsu ebi eno da nchen so a ebet mama obu on obedwo so ntentem aha jo so no so kodwo so emaye kakra bi ne beba enye dodo na eba ma ne mema nyina ebet ma ye omo san na che se obi enya chlamydia are ni bi ana san so koso bi fe ne trachoma eno ye wani bo so wani achi ase no na ahonhono ana bo so wani ase na ahono ana abos woni mamuamu nyina aka so sa honhono sign na kyese chlamydia ni bi aba oni pedu ana woni na ye sen obi hwe woni na aye sen se bi ehu no school ni so no sign na kyese obi enya chlamydia are ni bi ana abos ni pa no wa na ni aye ko ni no na aye ko pusa ekaka no pusa sa ni aye kokko ana ho ada nsuo fifiri ni no so na eba ni nyina aye sign na kyese onya chlamydia ni bi hwe mu da na di se so obi nya chlamydia are ni bi na eka ni na wa hwe ntruti a within 2 years na ni betimi asai ege mo kyese nipa omunya chlamydia are ni bi no omo omutimi nya trachoma eye 40 ye di people 100 omunya chlamydia ni so a nipa 40 ina timi nya trachoma na out of 40 na omunya trachoma no emu 8 eni timi fra the kyese yare a cause blindness aye eni fra yare pa no dodo no aye chlamydia are ana cause sa problem no afi apart from say woni no esaso timi cause bi efe no chlamydia pneumonia pneumonia na se nipa no wa ohome a ensiso afi na obowa sa afi na ne chest na eye ne ya na ne mfe ne mfe na eye ne ya afi na kwotwekọ etasi se nipa otesa no enkwala kora ye wo mo a ombenya yare efe no chlamydia ne bi ne de omo bebo wa sa esa se wonya infection e wona maame asebla ye wo no no enu nti e wo so obi a o chekere se apart from signs and symptoms ya kan wa se mimpo no
and try mass signs and symptoms ne mansa asan waka akoye test oh wow wo so wa akoye test now it says bibi wo ni peduo ni mu anam so kasa wo try mass signs and symptoms na bansa ya ebi ana wo de na beba no na asie wache because nya obia na nya signs and symptoms aye ka wasemi obi betime nya chlamydia re ni bi na so o nya sign bi eche so o yare ni bi na yare ni wo ni mu da obo so nya sign na yare ni dinu pompon so wa be ha na adwene pa enu to obia wo so ye check up especially so no partner to wa asana mo be wa lokọ so mo ye check up na mo hwa ade asana mo hiem nya sign betum do how e de abremo ba ko betum na obi ba ko nim yare ne se obi ho a entire show to da obi wa yare ni bi ono so ensa bi engu no a wo ko no obi so wo yare ni bi da so yare ni woni moje mu a woni ni hia wo betum nyansa bra won hwe kwan nti so obi a hwe yie woni obi be hie mu a make sure say wonim ni yie wo yere no so make sure say wo is very very faithful to you na ni hie mu a wan ko fa yare bia ama oni pedua no yo me da se baba so kraman ni edi hu komo no hu papa do mani mi sa wo se de wo ka se komo a wudi akoye se gonorrhea na broni baka se what is the slighted difference and ansusuye be na da sa wo na ye wu kan sa femfem ni ayi no ya ji so betimi afre phone line no ada screen so ye di komo no betimi afre komo bia ni ada komo bia person ni doctor di bia no obetimi adi to kan sa no bi mra no when obu na science awo kan nyina no na ye no se we dey ego no die na ye the little difference that sa baba so kraman ni sa gonorrhea no na me da se pa gonorrhea no enta se ye ni okay ana enta nko so pneumonia but chlamydia ne de be ko so problem wani ene pneumonia no gonorrhea ne chlamydia ne de se wan ko testa wan hwe ya chlamydia ko e wa be ka se gonorrhea na eyo aha ese pa yo me ma kwa baba program so hello pacho me ma kwa baba program so wudi ane baby akasa free wada wo tepa me pacho wudi ekuya me pacho manenko na me pacho e ta ya na mo kan me o ha ka je de ko se pa ko se me nya se ke me va a hacer todo me nya se ke inti me o ha me ni ma se le decía ayer mire maya sí dice maya sí ene me so ene me kitapena ella me ya yo doctor ebe you are no why tie na doctor so the number be to join in the trip fine so the kind no doctor was say yare pi nti wo fa no number na and that screen no so no wo wi a betimi ne doctor di nkomo me da se pi fia yo me da se yo doc patro man ko na wo ka se ene go no nsa no ene ne se nti the only difference ado ho abra wonya sign ne so ba be test we test arabo say de ye menye gonorrhea ne mo me de be chlamydia enya sa wo agire be wo say gonorrhea na wo treat na se pa unless ebe ka wonya mo nya trachoma ana se pneumonia no yo doc enko nti wan hwe ya wo de wagye bebu se we nti na bibia ye ta ka se dank you very very special ewo sexually transmitted disease so na so wo sa ye wa yo Loretta bacho be e fa na kasa free wada roma but ya no be pacho man nko wada roma yo me da se doctor ni obedi nkomo ne number so na e wo a wo friend nti no wi a wa ni obedi nkomo why me da se yo we so beti na ba so number na da screen so wo ba doctor ni obedi nkomo wan sa yare ba ko sa yare pi na nso mra nti na e fire me pa cho ma kwa baba program so din ene be akasa free me bo to we dey abna pa cho o kasa free lo to ko yo me na di ya
chassis, seminar. I'm a girl, just a feeling of the opposite. We didn't want to say again. The more often I see you, the fact that I make a couple out of cry. It's more fight. Then you get Yo, me da say, doctor wa ha onu be dim komo ne na ma so na wo fair no ntino. Yo, pacho ma doc. Yo, ma pa baba program no so. Hello. Hello. Yeah, oba no lo TV no na woni edi nkomo se de be ya wo de onim de ayi wa ya o problem e be ba. Doctor, you now gonorrhea and you know what can ama mehu your patron ma baba program so. Good afternoon, madam. Me patron di ni baby akasa free wadaro. Ajwa takwa de me patron ma me mane nko ba ajwa. Yo. Many items of it are also. No, we have to do it. No, I say, no, we do it. So, we know we do it. We are actually looking at it. We know we do it. No, yo, me da se pe obadwa doctor wa ha be yi wa no o wie so a ne normal no ubetimi ne di nkomo of the program. Why? That's it. You also bet me about so program no line no at that screen so far. Doctor, I know bedin come over program no. Doc, maybe say a baba so come here I can you want me say any gonorrhea sepa be pa chow me tie fo ni ma hwefo nti. Aye yare a yetimi asa and yetu ase kra na. Yetimi to ase. Yo, hello, me pa chow ma kwa baba program so din ni be bia kasa free wadaro. Ya, me pacho, na ukasa free. The chimai. Pacho ya mananko. Mimi ya lele me oni. Yo, doctor be you are no why. Me da se. Also betimi aba program no so number no go screen no so ofra ga obebam ne ani wadi nkomo. Doctor wan sa yare ba ko po sa pi nanso ye fa yare ba ko. Ni edi won komo osa yare pi doc na me bisa say sa yare baba so kraman yetimi tu ase kra na say yeso so yetimi tu ase manko oba onya adu papa now your consistent treatment within 2 months ebe kokra is say wa ma na nko de na say wo ha why say de wo yan abo bia ma na nyini no ba be kawo is say wo jaja no do so hwe tu ase manko no hu say yare retimi afu ni pedia. Yo doc now questions na ba and te bi so ho na betimi eya wo so wo home a wantimi and te me ka ba akoka so wonyem na wonyem no hu say na se ensan gu oni ade ha into wonyem ne de okọ antenatal care gynecologist na wo hwe no on kan try na say problem a wo hie ni aya na empempi no hospital be be de chlamydia ne syphilis nyina ka test eye for mapping for no ho nto kona so me test na so obi a o betumi ahwe aboa no ama bibia e fine obi kan say ono so obo wasa ya o me ensi so enye de eke nkire say unya bo wa nko e chlamydia da bi ayo ya de bebre ekoso sa problem no ye o pneumonia wo ho no ye bronchitis wo ye asthma wo ho oba bi so ka asthma ho asem ni nyina atimi ma obi ho. Hello, pacha no akwa baba program so odin ni bebi akasa fi wadaro. Me pacho ma kwa baba program so yo ni nyina atimi ma obi home a ensisu saa na police for chi obi a almost say he is not guilty until proven guilty by a competent court of law. Saa na yeso ye de ne tie yare ne sign ne de e kire say wo yare we nanso yentimi nka na sure for sure so wo say yare ne tell say ye be tester e be kire say wo yare nti say the symptoms na the signs na ye o de bra wo ba ye de fidie be check wa hwe yo fidie be bre aso ye wa asa na be ka cho so wo say yare we na fidie na pu say wo bi wo ba na check nko na wo bi a ye betimi aboa ma yare na ko nanso wo ba nko amemma ko de mema bebre ho no ma ono anim say onye faithful to the partner
into a test or no one echo. We are no asabe fire again one, you refer to reinfection. A man, never yare be wrong to tia uncle. Oh, quite for a kobe. Not test one, no, so no, so be a no more treaty arena safely, so now some gamba. No doctor, my tape, no, yare, dear, who are not a secret to the kind of or person who say, Abano so. Obi free what you are not Japanese, you know, Wadama, Doctor, we are, Obetimine in common. No, paper chow, what would both a Babasu Krama and the Kosuna? Bruni said, what are the solutions to this Babasu Krama? Solution, and as a friend, one quick maybe. And only Obi Besia, other so be use condom. So, won't mean use condom, no, so you're faithful to a partner. And yes, answer their abstinence now, baby, and queer sex no cry. So, yes, I do a bit my bone by flu. A member baby the wagoners or no banish him. Na bra ne hunsuo ban otua. E kire say or enemu ya de bia onye bi. E bi so say uwie ya no akodonso. Aha, wo no banish ya no akodonso, okodonso pe emu ani nyina be kra mu nyina efo sister misre mo. Wan hwe e be daada, obeka kwoti yare bia ehu chance akra. And only medically proven a year, you bet my cat. So, me pacha, you baby a casa free wadaroma. Hello, me pacha, me ma pa, but you baby a casa free. Me did dog and seminar. Me pacha, Pacha, number 10. Casa. I'm going to make a yo, doctor number na a screen no so no. No am afraid you na instead wa air dia ya na Mmre 20 min din komo ye. Na mom no we a mo am afraid you na I will be doing contact the quine of my catcher meeting so be sure the chance will be sue. And so, Ubet Miafa, the car so full lie. G run about, Pampa so, Santasi run about, and Santasi. But mostly and can question about Usi Teka, also pay the car, Ubin you take. Ubet Mania the car or Tafo. Aha, Unyabia, also back Ubesu the junction. Usi the junction pep. Ubos a taxi and a plug also make what down keba. So the wild car neighbors who are go mapa with the what down keba complex. And no other direct to what by a sweo. I ain't a quine crab. Your telephone number so a 0266 593330 0266 5933 4401 7556 0244 01 7556. Officer numbers here on Sabekaye. Yo, Midasi P. Dr. Daniel Intikwati, our Dank Herbal Complex. And I didn't do more. I welcome the Mmre so programming about so Saturday. I am in the consider the Mmre 7 p.m. to 8 p.m. and on Sundays here 1 p.m. to 2 p.m. Programming ya to the day say Apomuden Mmre. But I this programming say yeah day doctors titru baba no mama enim die awo Apomuden ho na die hia me pa ne say Apomuden ebobowura fa ebobowura wiasa fa na nyina na nipa bi anya moden wuyi nkwaje afiri wa Apomuden ena hia wo Dr. Daniel Intikwati ne na share live awo KUMAWOOD TV osa so share your home TV amana ne for share programming live awo Apple TV Amazon TV and a part of Europe social programming live our Roku TV S05 FM S05 TV so epic in the live uko YouTuber S05 FM Facebook S05 FM ubetimi so download your app on so Apple Store and
Google Play Store what the programs akanya and the thing come off chlamydia babaso kraman doctor maye hu say the city one way ya da you say gono so na enyo gono sa yare we hu papa doctor wada roma opo ha first time awo hwe woni na se chlamydia no yeyi we furu wa yare be na otimi esa wo ho boboso na ye ndi nkomo na Mmre nti awo be ma no ba o mu ntimenwo o mo ba e be bo ba mo awo nyankopon ado nti obi a wonya stroke obi a wo pressure de bia o no maduro so pressure mafuma na isi kire yare ye no so ye hwe no obi o ye kese abro so ye hwe no ya so ye obi o kasa pampan e wo nanum ye hwe obi a the thing last year can syphilis was me kasa syphilis ko be fe no onychomycosis obo so mo re na ha de den de wo de blade twa kwa twa wo temi nyine problem no obi wo sa problem go buy be shama obi a onya arthritis I put a good them that's a bro o buy be nyina nti hepatitis B so ye hwe ye o sa ene de crack ya jaba so body bebre best herbal clinic in general practice yaje best herbal clinic in Ghana yaje best herbal clinic in the treatment of general diseases sexually transmitted disease nti yare bia ye obia no de praso ye ho na say obi we tiri a obede enya o apart from say contact o ye home service ana say o ye consultancy bi ana say o ye delivery so obi we tiri a ofre ye a etumi che no kware de do no mane no omo ama no ni nyina asa na ye ma omo ye de do ni mane omo no manje no omo ho ato omo ye ndo so odwa so aha ye ndo bebre odwa so dan fight to care for koko koko e ba shop na pharmacy shop bia obenya bia to extra for sasabro pharmacy shop na e ba shop bia obenya bia to pro care for bia de be mem shishina na na shishina na onye sisi yale obenya bia to ana ye wo dank antima for malaria ye wo dank gastro care for stomach ulcer your vital for body dey aduane ni ntime nyam tete enore dey ebu oba bia akwa e batwa pharmacy shop a obenya eno ni bia to ewo yo doc Dr. Daniel Tipate ana me ne hia doc Mmre na so safa watiri kwa no to job wa afi no wo hwa yen na wo capture bia wo wi a doctor wi a obetimi ni na di kom doctor number na busque no so no ofa nkomo bia wa yaresa nti na doctor wa doc watiri kwa na yansan ne off per kilometer 2 wosu besu water the junction wosu tre the junction a wose me kwa dan keba taxi plug ya odo beba ya so yo ami ahwe kama yo me da CP doctor number na go screen so wa mo frɛ na no doctor number go screen so ofa doctor no bedi nkomo pi ena ye di nkomo for baba so krama no a ye chlamydia wa kire ye mu different say dey siba and the way I be see mu kwan minya doctor Daniel Tipate a wa dan herbal complex and then me di nkomo no program here Saturday and Sunday 7 p.m. to 8 Saturday Sunday 1 to 2 p.m. Madam Asipi me am di jumade chiame me di Obroni Schneider yakopon enhwe obi aso na ma yankwa next week e be say shia Madam Asipi KUMAWOOD TV amansane yana yedimu yititi yototo ma tambone bo wasi ade ba obose bole